Hakajing penkreat nak benta ke election MDC syakech ADC ukertong ke Bharatiya Janata Party na mau kenro konstituensi ubak kaunselor Mukim haka life way teri ukala lengkot araja arpusan ula pendap tap kerteng yang ladi ha interstate bus terminus ISBT Mauyong. Abakran sikilat pathai kubor ubak kaunselor ulaang baudan shibon ki mat ki bau ang not ban wanra lada wan ha kubor kamtam ha kabaya day bat karoi kapar bat ban kentiu ka kam jungok kai pathai ha kate ka konstituensi bat ban benra ba unra ikini ki mat sya sarkar pedeng. Nalor kata ulaang ru baka BJP kam de ka parti shed nyam Henry kalale shibon ki kam na ka benta ka nyam kristan kum jo da ka baang baka de tang ka jing pentho bria jong ki parti riulum na ma pun ro ka manifesto jengga BJP dai ban siu bainong ki sordar ki im ki doloi te kumcu lada ka BJP gawan ka bor kumut nhìn pelai no yo doyong katkum ka anh chung ka Supreme Court shibun ka badai bat ki tourism sector badai bat ki kendau siap ro bat kumcu ro ki rukom tungkam tungcam apo dis council bat shibun ki wei ki bom la ban ki wei ki candidate ke mla ta ban wan ra ta ka polisi rekam ke BJP ke laban manra. Kau ini isu macam PLA ke BJP mah. Hoi. BJP dengan parti ke baik ke BJP ke pedang. So kau ke scam. Kau cakap tahu. Kata dia bersup nama entah ke BJP, marga BJP kam don tak ke isu niam. Kumbapi peit long kila ice cream shibon mata bedai bat ki balang kristan kan retang ke cing pen thok bria kita ki way pat ki parti ki badai ki regional party ini kesen gini kong ni bakal BJP penyeng kertong tanya election MDC atau vi baka kata ni kadang kata kan lai ben pencai pet ba biang vi kata ka yubo pencai baka benar dia kata ka jila lai ben pencai pet ba mar kani kala arum thi la su thi kani ka jisu tu baka BJP ketika parti niam kan? Kemudian ke parti niam, ketika national party, pelasang dari Lokswa Manswa, ketika oldest national party. Terhabis bat ki niam ter kemud apapun ki Kristen kemud ke don kita ke jingstu bakla, haba don ki lung shibun haba ke state ke klain Assam kemud bakbun ke Hindu mut ka don ka wave Hindu ta apa don hakha Shillong kumut babon Kristen kumut ka Kristen wave kan to si itu kan ada yang TJP bila kan pasti ke kimat pikir muta kimat ki pon apa dai bat ki katkum ka chingyo I chunga kumut katkum ka vision chunga kumut ya kata ngan le sibun hoste ki badai bat ka yo bat ka tourism sector kam dei man syukut tangani state Meghalaya handrai ngan ra lam shadu shadli ni ta ke ching e Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya